Yes. Tempo kwa tempo.
izovugana n'abasogokuruza n'uyu munsi iracyavuga kandi iracyakora. Ikubwiye ijambo ryutegereza rizasohora, ntabwo igibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze. Irasora
urubanza. Babasi zashoboje kwinjira uvuye muri negere yawe zanibasi y'amashimwe uribibosha z'amashimwe cyubahiro iwe we gushimira
rambura ibiganza byawe kandi hari umuntu wavuga izina akarumva tuzamure ibindi bizinga yababwiye yarangije izo kuducungura azingaragiye tumushime tumukiza
Yesu turagushimiye Mwami Yesu ngwino usure uri hejuru